Makanya mak nyojud ke tanya anak yang saleh. Yang pertama tanya mak lepon begad akhlak. Yang kedua anak ke tanya benar takjuk kedih udayah, insya-Allah anak ke tanya malim. Yang kelih supaya anak ke tanya nak gebi anak yang saleh, tanya mak tanya ayah berdoa kepada anak. Putalung pegah mak tanya berdoa kepada anak. Kiban leh na semaya nemlake ba Allah. Rabbi habali minas salihin. Ya Allah, nabi anak lunyo ya Allah. Anak yang saleh dan anak-anak yang megah dalam agama. Tip sabe leh na semayang mak. Tip sabe nemlake nyan insya-Allah anak dro ni tengah menjadi anak yang saleh. Karena doa mak tengah marah nyan langsung dikabulkan oleh Allah Taala. Makanya itanya nyo tengah marah-marah kan doa Rabbi habli dah baca. Putra Asid mana itu biju? Anak lemau kah? Nyai seolah anak nyoke anak lemau dah ni malemau. Maka anak katanya iturut akai lemau. Malahan kenyan roh tak kena anak gop belum. Anak bui kah? Anak aceh kah? Isuut nyoke anak aceh anak bui dah ni ma bui ma aceh. Kan handikot lagi binatangnya akai-akai awaknya akan iturut. Maka tamlake katanya tip malam lun semayang numlake. Ya Allah, Nabi anak lun ya Allah bersukses. Nabi ya Allah bersukses. Hai contoh lun pegah. Syekh Abdul Rahman As-Sudek Nanduri. Hai agak habah. Nanuturi Syekh Abdul Rahman As-Sudek. Nya praktek ni Syekh Abdul Rahman As-Sudek. Syekh Abdul Rahman As-Sudek jino goknyan kajut imum di kota Mekah. Luar biasa hayu beliau yan. Pakan doa mak Syekh Abdul Rahman As-Sudek nyan ubenan ubetin anu gebetet nya mata ubut Syekh waranyan. Nyan truk bak rumah mak Syekh Abdul Rahman As-Sudek kena truk tamu-tamu undangan yang hebat-hebat. Pak Geci, Tunku Imum, Tuhapet, Gubernur, Bupati. Nyan kali kesediakan makanan lagi orang kesediakan makanan. Bak watenyan Syekh Abdul Rahman As-Sudek tengah hubut bebenan. Gecok abe, orang gecok abe. 5 minit tu kena tamang undangan. Ya, kena persilahkan makan, gecok jo abe gubuh dalam piring mendum. Rap lang kuah, nyorom dari debit. Hai anak draw nama tu 5 minit tu kena tamang jamai undangan, kabeh ilawa abe ngan kuah, putai debitnya. Dia jawab, hai. Gitu nak aku marah anak. Yang pasti debit, anak 5 kata dia kajak. Maka akaji anu tapi mak le Syekh Abdul Rahman As-Sudek kenyan ku baca maka anu praktek putra gekun Ishak ya bunaya pergi hai anakku gata singa bejid ke imum masjid Mekah ngan tapi jangan baca. Makanya draw ni singa mak nyo berat hat bengeh ne keun tiga Ishak hai ya bunaya pergi hai anakku tengah gata jud ke ketiga. Ia bi nak kendo amak ke jamu ni Ishak ya bunaya kata jut ke tengkuah. Nah kaju ke tengkuah bi kaju pimpinan daya. Maka doa mak yang tengah marah mustajabah. Maka tanya yo taat bengeh-bengeh tu nyan bet tak takun numlake kanu yang god insya-Allah anak nyan akan jauh gebi oleh Allah. Nan dengar mak. Mulai tengah bet tu menak. Nyo bacuk-bacuk dia yang mengapa bet ya. Itu yang ketiga. Apabila kita tatim praktekkan, insya-Allah anak kita menjadi anak yang soleh. Maka berdoa kita. Yang keempat, bila kita jud anak yang soleh, tanya Pak Geci lam kampung benar tak support anak-anak yang jak udayah. Nah Pak Geci no, gure. Nah dengar siat nyo peti tu haput nyo. Maka anak yang iwo hidayah baik tak apa khabar. Ada yang pak awak mudi mesra masyaallah.
Tiga ga watai wo anak lam pesantren. Nyo buna tayu adan ni melata. Bekna lam kampung sifut miagam. Hanjut udep agam lain. Pakon ye hana merempak boh terdekah. Ijih meri tungku yang perle boh terdekah, perle tu na meri tungku yang hana perle boh terdekah. Meri di. Dah tungku yang meri peng boh terdekah. Watet truk miagam lain ye ge. Pakon nak mau terdekah. Man tidra kepada kau ni goknya tidra kedra pimpi sama dia haju. Wastughfirullah hal azim min kulli balik-balik jaro ji goknya nak balik jaro linyan ijuk peng terdekah haju gudur tu ke awak haju. Manyo kana tungku lain kana bagi dua lah. Mesti 50 bagi dua lah. Ya. Tanyo tungku lah kampung tapi ka tungku ino tungku daerah planet. Bekna ke tanyo hanjut iku mano lain. Bu manok ro sampai ku neu. Asal kai ku manok lain, tikam kok ya tu. Maka bekna tanyo, yuazan anak-anak yang wau dayah tiga-tiga. Nyo melinggai do ne pak wa ana selewatan. Idro ne tikar ketul maut nyo me suun. Allahu akbar, Allahu akbar. Yang bantu tu. Tapi pak wa kok laga suun sampai lo gedeng nyo pak wa. Urang adan jamunya. Cukup senang cuma mesti contoh mesti kan anak-anak iwo dayah. Tayu azan cukup senang tu lah. Ibu dah boleh contoh mesti contoh yang kabuk. Allahu akbar, Allahu akbar. Ibu dah boleh. Yang na bedana boleh, beda yang na boleh pun ni beda. Kalau azan le anaknya ikamat. Lo ikamat kabere. Singa azan lom. Raya ji lom singa hiwa dia. Yudaimum. Wataji kajit idaimum. Tiga ga. Pegah bak tungku khatib. Jih peik khatib tiga ga kampung. Bek anak bek tak pegah tanya. Yang na kampungnya tiak wak luar. Kampung dro tahana. Kampung dro tahana tayum tiga api. Ye, watai kena muka kha di. Atai tai ji kata pegah beh. Ha? Kah mujud ketan. Watai takun hana jud anak min hai tiak murno le. Maka uronyo pakan anak min hai tenja udaya. Hana tabuh yumle anak jak dayah reo. Padahal anak yang woi dayahnya yang semano getanyo dikala wate saah kita tahu Allah. Hai mesti hana reo semano. Tahu semano aku pada semir yo. Nya hana pu ku pegah lang kitab jud semano ngondo semir sunat upe yo mai ni deun. Bai pu dia kompor ruih katanya. Lampunyo. Naik dong. Lambung go. Aku mah ada. Nya no abi sama no, kau mangai ke pelalahan ke pelalahan ke ya abi. Lah kau mangai juga deh. Maka perle bi 3G kawaknyo. Ya backdraw sabi-sabi. Apalagi dalam bulan Ramadan. Nyo dalam bulan Ramadan, nyo retak-retak awaknyo, nyo ubuk-ubuknyo. Pegah, nyo draw untuk kuimum malam nyo be. Nyo azan draw duduk radat. Okey. Hana jud duk tanyo yang jud di samping. Nyoka ni sampai tu hai tak kun apa-apa hai tanyo kalau ke motor putih kerja motor yang hai tibit lihat tapnya kalau ke yang apa mukroh tu memang takai dia. Wate tak kun do Allahumma ja'alna kamilin mu we mu kun tu bonan tu kamilin. Mu puta-puta Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Kamilin. Hai apa boleh ibu tenan tunggu kamilin. Pakan kabonan kamilin tunggu kamilin wa pada kamilin. Kayudu anak umit di samping dibaca anak baicok yang anak umit kabeh assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah nyala belum terawih anak umit bayi wadayah kenang topi putih kenang redak kana masa berkah dayah kenang redak ji takak ju salatu tarawih rahimakumullah la ilaha illallah wallahu akbar. Tahu raya urut duhai likut mai sambung je salatu tarawih rahimakumullah ikut tapi ini boleh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Tungkui mung kau orang bagoi daya mata muda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai baca ya Allahu akbar. Urun tua. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ikutnya ke sami Allah. Oh polong. Nah polong lah sembahyang. Makanya bet tajam-tajam dah. Santai jaga penumpang di belakang. Nyo urun tua tak punya dari TV tanya. Gogot sami Allahu liman hamidah. Urunnya ke sami Allah. Oh polong. Apa long sami Allah ikutnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Itakallam dan fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang melatah melanya barang melatah. Padahal 5 draw dong, padahal penuh melatah. Pakon nyamban awak bit. Lunyan kabeh berdolam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil alladhi la yanam wa la yamut wa la yafutu abada. Subuhun qudusur rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah senang ni lagi cukup berat senang nyon melasahnya nunggu luar biasa gagah-gagah tatnya nu melasahnya gampungnya luar biasa man nyor tak benu me dalam pinjam tak macam salatu talawi rahimakumullah la ilaha kai dia cuma han akan maka bersenang kita nyo mak anak kita nyo yang dalam daya nyo bersenang tu dikala bawa tenyan benar tersebut yuk tiga ge mi bawanya nan dengar ya yuk Melayu tengok test kita nyo hana trip li dia kata orang kubu deh hana so tu bergantung makanya hai mak yang tua tanyo nyo bila-bila masjid ataupun bila-bila menasah dengar begot anak mit watataah ijak kena nak melasah benak leh penuh kajang ke habis dulu mi go benak leh oh tingkatan mantang kaitem jak kajut daripada hana ijak tekedi musabit betiro dah hana leh kabeh nyor tartaknyo kabeh talup dalam kubu mandum nyawanya talit item jak melasah tromai yang kujak melasahnya pakon gelit tapi pantai babadakan no hai nyo apabila anak min ubenan ijak idang basah pun nyamban idang basah pun ju nyan tanyo yang tua-tua benak tarik namanya nyo benak tarik je ya karena so yang awal tu nyan du ina hai tungku hanjut tadang sampai anak min tahu pegah hanjut maka tajak beut nego pegah li tungku apabila anak getanyo hai ma awal ijak umlatha metu tadang tanyo samping jut dibancara metu tungku mupeh ngaki ji nya mupeh hana pupuwa metu watani dengam ora mupeh nya hana puwa yang be icok aki ji ipo idam aki deo nyan kamu nanggung nyan kam naji nampom le bega nya ka hanjit dang sampai nek mit kedai kau likut kedai likut pak surah ha dang ju sampai ngene umit hanam dale yang nyamu peh haki hanam dale yang be ibu tapak ji ipoduk di hati tapak ro ni
Nyan baru. Hai tunggu. Nyo nak pertanyaan tha bo tunggu. Jut nu pegah lagi ngai ron. Long iru mo ko brad bagu. Pakan tu tanu. Non ku kan. Ya hi pol he malam hana ku wodo. Mugrib awai ko nyan tu buyet. Long ku tumayang iru mo. Iban cara. Mono. Tekedi anu manya ube nyan iplung-plung dron tumayang. Allahu akbar. Kan? Iplung ji ijak. Pegat tu mana? Nyamban pegat jaro. Nu pagi. Ha Allahu akbar iplung ni ro nap nu pagi ju Arab nu pagi. Ha le nyan tulai baca ku deh. Ha yang mesti tungku ande lon kalau duk batai akhir. Le nyan ibadah ande long ya duk tu palung nyan kam menanggung ke keun. Watai kam menanggung tak betul semaya. Nan dengar. Kampung. Ka yang kenyan baik go malam yo. Nak telah nundang. Nyo talah tak yang babi untuk na gure teman-teman thing yo. Ilong nyo si gure ko yo. Ha yang pak yo. Nyo antara le nyo thogandung. Antung beliau yo lah, piacum 3 bulan 3. Berkat beliau nyo. Ha, kamu tak bodayah ngabi yo. Ha, di Mudi Mesra Al Aziziyah. Doa abon hidayah Mudi Mesra. Gekul abon. Urang yang kagila dayah Mudi Mesra nyokon malim kaya. Nyan doa abon Aziz. Han patebe. Nyo urang yang kagila dayah Mudi Mesra nyokon malim kaya. Abi kaya malim yo. Ngolong kaya ipuka toko ipat idigli dengku limang boh muka gede inopa rebon ni api dalam lekai be 30 fajar doh amin keun makanya kau don bana peleh-leh dengku tengku hana masa depan anek darah-darah onohat ideh tinggai genyana kah nagalak ke tengku lengan nagalak ke tengku. Pakai tungku pakai jakrong nguper. Tungku pakai kepiah bos sutui. Hai tungku granat tungku. Kok jai lah tu pak kok jai. Anu tungku dah jai ni. Hai, tungku bahagia. Urang malamnya idonya kagu pemulia oleh Allah. Napa ya dah beliau hana malamnya jenis kalian. Aku anak kau lakai. Hai kau mulia. Ikut drone ni na, menjaga air drone ni na. Hai kue, 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 ranu belum lah segar lom, kanu patih le tungku mulia, kan? Mereka ayat jual ni udah ya. Pek tahu lagi jauh sabi dah tu panggung dakwah tahu sabi lagi nyo, ani. Akeper terhanjit ya ada bakeper hana so tunti pokoknya yang cadang-cadang juk dah. Maka madrasah yang pertama rumah gue pegah. Madrasah gue pegah lang kitab yang pertama rumah. Nampak? Madrasah yang pertama rumah. So kepala ikula ayah. So wakil ibu Purno. Madrasah yang pertama itu adalah orang tua. Lehnyan kai tanyo kacara nganeknyan kaumu 7 tahun kata didik kuroti. Lehnyan aneknyan bertapegat sistem tentera didikan ini. Sistem militer bermemaksa bacuat. Wate sah kamu maksa anak tanyo haleboi. Kamu ke wajah abut malam hamu beka jam make gutrom tu. Malam baru anak ku jabut muno gedang bawa pintu pai. Muno gedang ayah ke tu muno dia. Hamu ke ku jabut malam yo. Ya ke jang besim dekat wateo. Ya malam yo. Budah cot dah jabut. Labu bakah. Nyan tungku sabi-sabi nu pegot insyaallah anak dah dah 60 nya baca ujung lagi berdoa je yo mata malam ni berdoa ya Allah bujin apalagi jai kula si berteh berdoa bengo ike jamu berdoa si berteh bengo hotel jai kula
Kengkah wakah mentang dro ku doa ti watai ka benga ku dengung dak jelam nah. Pura-pura sakit dro ku. Nyambai kula sakit. Ate kita mang mak dalam. Sakit ulelo. Ai degal kula. Boka gecok jalim bo getok tu kali kita. Kali gro ku. Nya. Ayah nacan. Nyo ayah kita kepakon. Hana ujai kula manamyo udah deket tham muta aku ikayah na model baca muta nya kagi lam makanya bata budah cotah jak berangkat kula nyan insyaallah makanya yang kedua insyaallah anak drone pegat sistem militer nyan anak drone akan jero malim tengok carong ni wate kana anak getanyo 10 ton sistem militer wate kana anak getanyo kana umur anak getanyo 15 tahun mengon dengan anaknya pakan tak mengon anaknya umur 15 tahun kata juk bak daya tajud kitab tajud kitab fiqah oh kitab perlu tinggal aku kok perlu baca kajud kitab fiqah hai mak drone kali nebut mak kitab fikah putang pernah coba layang. Hari jangan. Anak-anak kau cara guna wujud kajut doa watatub al-Quran kajut ilung tanyang bakro ni kitab fikah putang pernah labi. Umat salah ke pernah. Kitab fikah gopurno le abi no yang kagu kitab yang kali tak ule kita nyoan gopurno tentang bab musuci kitab tasawuf gopurno tentang wade tinggal kade kana herone ke tentang adab kitab tauhid gopurno tentang keesaan handruh tak pegah Allah handruh tak pegah Allah dua kacarang tu tanyo doa suci kajiat tu cara watai puangkut lelako tu kiban cara tak penting kiban cara nyan darah-darah kiban cara tak suci bajai lako tu muncul lagi bajai lung malamnyo kiban darah ya pu tentik yang bajai anak tengenan kalau pernah baik persapat dengan hitung anak tu baik tak persapat kanan tangannya nya kam najis mandum uronyo kana blender karena but urinang uronyo cukup canggih ka but urinang uronyo abi ka mengatat urinang bedang urinang awai yang bebe ke boleh getik hanya timai panjang cintanya empaknya bawa dah tuha apalagi kejak oblang dia cuma tok menuhai boleh getik putuh mandum putuh kena abi ka wata tarun ya menu tarun boleh getik timai Itimai putuh mendum. Hikret tik ngam tengok tungkat tengah. Urinang oronyo nyambebe kemang boleh gedi. Pakon serba canggih oronyo. Maka urinang oronyo urinang canggih nek oronyo nek milenia. Poprak canggih urinang kejak bak komfor dan erai. Jak bak kipas angin. Jak bak kosmos. Jak bak mixer. No preh dua roti tiga remote beruh lampang ipa keroi lah kosmos betul oronyo kaduh longkalan bak media sabah longkalan na kai pegat oronyo le Jepang pingan tungku le tapa hubu tak pedu ibat tempat semerahnya tiga remote ilop keroi ke dia rap juga dia ya bajai oronyo hana pia kotok le keroi kanyo kan nah kali kotok dengan tap wep ipa sabah ke dia nguap ke lemari pakon kok canggih kah maka urina oronyo nyambebe kemang boleh gedi gedung tapi bena periksa no wo periksa permoro aku boleh gedi kah pai dah kemang jangan kemang betul kah kan bak canggih kan kok kem nak tepui kah hai mak mesu dronu ronyo nyolong pegah istri yang beruntung kah
Nyo drone nyo musuh drone merompak isteri-isteri yang beruntung. Nyo kan mandum isteri merompak yang beruntung. Dengar begot, kat siap dengar. Kat dengar begot. Isteri-isteri yang beruntung, nyo apabila drone nam berompak bak lako drone nyo ko drone kan beruntung tat. Tahu. Yang pertama, lako drone hanai mi slot. Yang kedua, lako drone hanai mi judi. Yang kelima, lako ni hanai main selingkuh dan main perempuan. Yang keempat, lako ni hanai duk bak kedai kopi. Malahan duk bak kedai kopi je, tapi hanai trip dia nyai wala juga. Tapi nyo dari pol 8 di debit, pol 8 bengah, malahan dengut bak kedai kopi gop. Malahan sayang ikutannya, sayang ke ani, nyandra ni syukur alhamdulillah. Ada 20 berapa? Syukur alhamdulillah. Maka drone mak tanyo ayah drone urinang benar sifat kanaah. Parti kanaah drone mumbadai. Puyai poi lako nyantri mang ipoli lako engkut karing cok engkut karingnya. Bai poli lako kadang merumpok ditnan. Bang merumpok na pipuo putanu puo bang. Adik, kadang-kala lako tanyo tungku cukup senang goronyan merompak angkat karing. Oh nan gebila Allah dari poh 8 gesok ipatu tunggu. Malahan ge pengut tanyo lah. Demi ke tanyo, demi ke anu. Ucung loteng gop ge mah. Ucung loteng ge lako ti. Coba kita bayangkan lako tanyo tungku poh 2 euro atuh loteng gop. Gecok pale tengku ban gepeh mupeh anak jaro ijo peng syekh 50 ribu 50 ribu coba kita bayangkan rukok mil padu-padu 56 ribu nyoroh gepim opolision 40 ribu nyoroh gepim Marlboro payah mutang 5 ribu 50 ribu gublo rukok polo taboh 30 ribu lakotanyo polo ngejek lengon polo kenang polo watai tibit atap lagebe bruh kameng makanya nyo urang pi polo-polo tu ku hang dijut duk saya ya ramai hang dijut ho ti gedu gede lemki dapat gede lemki je kri tro bang dari wah pi poi ke jamo polo abang yang geneng maka drone bersayang kelako bacut bek bacut-bacut idrone kana lake pasah balakon. Maka uronyo tungkulung pegah ba urun ron. Maka yang anak ni tok lunyung letak ati kawak kahlong. Kajak lake pasah ba lako tanya. Ha. Brokon ngabang nyan brokon. Udep 2 tu. Malahan lako brokon tanyo tajak kula ke depai. Ho ba unima tajak kula. Linyan tacok HP ceknya telefon bang partner bangnya abang tengah kerja nak tolong si ajut. Ya tung tanyo. Hoi me, ya pajo ba tho ikun hai. Nyo bet tadu ba tempat-tempat yang gelap hang kuat tem ke. Duk pajo ba tho no katem, yun. Pajo ba tho. Ya intat tanyo nampak kau rumah yang intat ye tak kau gelawang perang. Pai beton tanyo, ba jalan motor betul dia tanyo. Kenang tah cek apa? Tah cek bakong dalam asal dikatan. Kenang preh motor lewat motor tu. Ikut lewat motor. Hoka. Ikut maka aku ke. Pada kau tori kau bentang ka kengka ke. Hai pohang ka. Itanyo uronyo tak kenang retak SMP uronyo tak kenang listrik. Jelak. Putai kenyau atas boh ino atas bibir atas pemilah bibi. Makanya nyohananya ku tuhahi ti periksa ni umi uronyo retak SMP ti pedang mai pedang ni tuha haji ke mai. Ada pate. Cini wana ro retak kuliah harnya cini pedang sampai do dan ji tak urang kana 70 tahun mu. Pakon kenang celak sabi. Maka urang kenang celak nyo tipis nyo. Bang kenang teri uro, nyo hana kenang celak yang suruh hana peng tu, lagi belum 7 ti. Maka bedak my baby laju, cok bedak my baby baca
Baca surah Yusuf. Iz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Tepuk pak muka. Nya lagi muka Yusuf ni yang hentuk. Makan. Listip kreh boleh kuning lega kreh bagi cok cermin bagi lu putih buang. Urinang ronyo lu pegah ko hehe ronyo pegah urinang. Kini pegah urinang. Yang pertama urinang watak cok jelebab lehna ino hum wallahu alam. Nyo daerah hinang gop pada tengku kena promo ti. Yang bang cok jelebab. Dang bak kaca lenya na pruh dah. Pakai go pruh karena mata muda go pruh jamun. Maka watak katuha pi pruh goyan. Nyamban model. Nyan gedang bak kaca hantip bak kaca dalam na Honda 30 lako gene jam tu ho gene belanja. Nyan na kaca pion Honda doa rabbana atina doanya ya Honda go putu Honda pepa pak mati pudik le lako pung go khoi lako hai kalu BOT no prahila dengan jelas kabeh bagah debi bacut ni gitu bit tu luar rap gitu bit luar abang bele nak kecapian gelo nyan hantip di dalam teruk bak kecapian lako gelo nyan kem patinyo na makanya tunggu nyamban perkataan ini makanya maklum pegah bersayang ke lako bacut bek bacut idone kala ke pasah balako abang long ronyo bang pasah ke deh long hanagala le koron hai urang ineng uronyo penyebab pasah lako cuma dua saja. Yang pertama peng lako kakurang, yang kedua lako kalemah paeng. Okey mabi pa paeng nompo. Hai nyawap peng lako kakurang nyan hanjit pasah ke belah kitab dengar begot. Nyopeng kakurung nyan hanjit pasah dibansit yak mita insyaallah gebila Allah tauronyo wap lako peng hanale kai gop tadu hai makanya urinang bek duduk ya makanya bek sering-sering tanyo kentak kalan-kalan watu kalan uyup nyo tadu ngurung kaya-kaya nya kalau-kalau lah kesipaknya igop iblau moto fajro kakeh iblau mentem doa menteng Allahumma salli ala sayidina Muhammad tonyo karamulah geblau moto fajro tolu ke long geblau moto fajro ti InsyaAllah doa asalkan yakin InsyaAllah menapa hai mak na perle dro nu me moto nu blau moto nu hayalkan motonya nabi moto tapi bet sampai pungo jab aja lantik ya tro nu moto kemati gua maka bergaya sesuai kemampu nyo lepeng bergaya nyohana peng biasa menteng keempat bek puturut kemauan relah tu hancur tu nah yang kedua urinang gelake pasah lako ke wap lemah paeng lam kitab berpegah barojut tak pasah lako tu apabila baluh tamat jara urung malim paeng lako tu berokon angka alif tapi lu tak menikah atala kau tu kaju ke angkawe malahan paengan hanale mutu at nyan jut pasah pakon tapi dalam kitab naga begot bila la kau tanyo important ya mubat ya pubat le ja kede ja keno ja kede hanle tit mi mutuhan malam pae lain ko jai mutu pae ko nyan kati plo malam hanam tapi lebi nyan jut patah kalau tak ubah hanale hane ko pu teman nyan hane mutu li pae nyan balu tak kawin hane mutu pae nyan jut yang kedua jut tanyo pasah lako tu lako nyan be angi nyan mano tanyo lako be angi dengan malam
Bantar pudit batu, tabuh Stella, berjampu dengan Stella be. Wap be, apakah apa lagi kamar tutup? Kamar tu be. Promo. Nah, maka payah mano negeri. Soal hanapeng je yang minta, soal lemah pae ya mubat. Ya. Nyopu pasah lom. Lapan boh hendak mit kakru pu pasah lom. Kakru om punyung nya hana kira pasah le ya. Hana sah pasah ya. Kakru om punyung. Nah dengar. Malahan urang inang yang tupit dari rumah tanpa izin suami nyanta pak drone gelaknat oleh Allah Taala. Dengar begot. Apalagi ni pertama agam lah rumah. Makanya urinang bila hana lakon ni truk lakon lain ijak bak rumah drone ibi tala. Assalamualaikum. Dia tahu tala mana? Waalaikumsalam. Nyan, kaju apa? Dai beri. Nyai dia demang. Tapi nyono pelemah kemah tu. Macam contoh bajak lakon lain kena rumah lakon ron hana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tamang, bek ni tamang kemah dengan burung tujuhan. Maka watehana lako tanyo guyu suot salu bertegah becut nampum. Bek nak bi. Assalamualaikum. Kan urina je nak cocok api lah mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uma, beres. Dek, singgah nak jai kula. Longja. Singgah dek dapat jual bakso. Jet. Nyangka kemah tu. Maka waktu tanya le uragam lain. Nan jak kuliah tengok. Longja. Ka apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menansit waktu rumah waktu jak punya. Salam. Keban. Ho ka banglah. Banglah ka kerja. Pajang gua, home dia kata pakai. Ka apa? Kena buku. Assalamualaikum. Nya di jali ya. Makanya mak long pegah bak drone ni, bek nu pasah-pasah lakon ni gara-gara peng nyok kadit je tak minta. Sayang mereka nyo yang ke dia tu senggop. Tu senggop ke yak minta long pegah. Ijo peng 50,000 gepuak engket karing, maka tanya benar sifut kanak. Betatung yai po le lakoyan pakon gonyan kagetung tanyong watai gemat jarau rumalem kalong penikah anak lon kegata dengan man jelame 15 manyam kalong terimang getrimang tanyong apa adanya berekon gonyan hana getupua bawa nakura bapunggong tu bedaya tapi balik gemat jarau rumalem ka berumpa makanya go pegah lang kitab. Tanya orang agam bila tadi mekawin jut kalan urinang dua tempat. Yang pertama kalan urinang bak muka. Masa tungku calon araba rolon masa gu pakai cadar jut yuplah cadar dia. Nampum. Tiplah cadar dia. Tanya pakai cadar mana hai? Tok julam. Yang kedua tanya uragam jut kalan bak telapak jaro urinang yang baik tegon. Kalen urina tegon tiga tak gak apa deh yang baik lembut tak kah yang baik kalen mentang bere nyong urinang tirut anak jaro carang mata nyong urinang raya bebeno carang temampa maka jenis kalen jaro urinang nayang beraya jaro nayau but nyong tirut anak jaro nyan cukup carang mata yan payah tali piringnya. Maka drama no terimang lako apa adanya puyang gopo lako terimang nyan insyaallah drone berkah hidip dalam rumahnya berkah dalam rumahnya pakon karena lako drone nyan adalah kage terimang drone apa adanya mak yang mutuah abi yang berbahagia Nabi watesaah Nabi Adam gena ciptakan gena pegat Nabi Adam dioti popohnya kabaru tengah 12 12 tapi hujud. Ya bi. BOT. Ka. Nur Nabi Muhammad segala gepegat Nabi Muhammad nur Nabi Muhammad nyo kagak pemulia oleh Allah. Kiban ke pemulia. Bakwatenyan malaikat maut geperintahkan oleh Allah. Wahai malaikat maut. Tren siat ubumo. Tren siat ubumo.
Jak ramah tanah. Cok tanah. Gecok di tanah. Bawa tanyan gekun. Hai tanah, nyo perintah Allah, nyo guyu cok tanah. Gergam jule malaikat maut, rap gergam. Bak wate ka gergam, ikut le tanah kam ramah ke. Ti kam ramah ku kam ramah lo. Ka. Bak watenyan gecok tanahnya gepeik kedih di hadapan Allah. Bak wate truk di hadapan Allah, gepegah ba Allah. Ya Allah, nyompat tanah. Campurkan dengan put bohi. Maka bak tubuh katanya uranyo na put bohi kini kala. Bak watenyan Allah Ta'ala gepegah bak malaikat maut. Hai malaikat maut, campurkan tanah ini dengan air asin. Ya, gecampurkan tanahnya dengan air asin, maka gepegat imata. Maka cini watan klik tiga, cini rasa imata nama sen puhana. Masen tiklik malam mandulu nama sen puhana. Ka. Kala gepegat gelawak. Duduk gekul le Allah Ta'ala bak malaikat maut. Hai malaikat maut, campurkan tanah ini dengan air tawar. Maka gepegat bak tubuh katanya ibabah. Na tabu ibabah. Apalagi ibabah bunga. Ya, ibabah bunga pulau Lomboknya ni ko. Nyanyo ibabah bunga, mukumat bak tika, mukumat bak bantai, kata tungku hantu tunglian. Nyamban ka ibabah bunga. Malahan ibabah bengahnya jut ubat. Ikamoy daya na ubat ibabah bengah, ubat lambung. Makanya babedah bengah jeb jut ibabah bengah dua bot tengok. Nya jut ubat. Ubat lambung hang boleh sakit. Boleh sakit. Yang kelih, go pegah le Allah Taala, hai malaikat maut, campurkan tanah ini dengan air hanyi. Maka go pegat hidung. Nah hanyi hidung. Hanyi makanya idronya nyona idom angka sebelah nyan bek nuhi bak tanah necok peluk laganya nuhi dalam peluk nucelok ngkelokah nu pegak kagar-agar. Bengah la kodron hana pu paju nyan agar-agar abang hana pu paju lang kelokah na agar-agar dapat warna biru. Nyan lomboh pandan warna pandan ka biru ka. Leh pegat yang kelih, yang ketiga, yang keempat, gokon le Allah Ta'ala, hai malaikat maut, campurkan tanah ini dengan air pet. Maka gepegat bak tubuh tanyo gulunyo cicungke gulunyo ci malamnyo cicungke nak khet cijo tanyo na mono wate ubu-ubu tu bebeno nya bebena ubu-ubu nya takun adik kun ko jai le katim ratha gulunyo ka ketian ikele adik yeun tik ratha punggong ke yeun nya nubu di neo ka kan kali ko pegat nya kali ke campur bak watenya leh ke campur Nabi Adam tungku kajut lagi. Tapi anak golong bergerak bak watenya gokon bak malaikat Jibril, hai malaikat Jibril cok roh paso bak watenya malaikat Jibril gutulak tu rod ubun-ubun. Makanya hai mak yang mutua nyona anek dro ni yang ubut-ubut yang mantang ubut-ubut balahinya yang mak-mak ino nyan tanya lako bet nak fikir ulu yang mak-mak ino ulatnya bet nak cungkir kemah anek gopnya pakon nyan mak-maknya. Bak watenya gutulak tu rap hai tem tamo gokol Allah Taala ditulak tiga tu bak watenya pakon hai tem tamang rohnya kena lam utak dikarenakan itu pu bahawa lam utak katanya umat maksud hanya mandu na bubukan. Maka hitim tamang maka bak watenyan gudorong tiga tu ruap tungku maka itamang rohnya idu lam utak katanya tungku 200 ton idu ya 200 ton idu lam utak katanya. Maka bak watenyan hai mak yang mutuah mitren tu arab itren bak nek mata megekalan tu budiadari cukup dari bak wate kali itren kena baknya itren tu kena bak itu membercen tu Nabi Adam bercen bak wate ka bercen karena 3 tat bercen bekah ulai teplah dua gekele malaikat Jibril, Adam otakmu sudah awas
Hai bahasa ni canan tu puwa. Otakmu sudah wat. Ka bekah. Ka bak watengan gekul le malaikat Jibril. Adam ucapkan alhamdulillah. Ya ke bak watengan Nabi Adam gekul alhamdulillah. Makanya mak li kita nyo. Apabila bercen ti tanyo nyan gusunatkan tabaca alhamdulillah. Betul bercen alhamdulillah. Orang sampai mutrakun yarhamukumullah. Boleh tanyo yahdikumullah. Itanyo kan. Itanyo watai bercen dah pegat-pegat orangnya. Watai bercen. Apolo. Nyan. Bek nekun opolong pakon dengan takun alhamdulillah. Tanyo gopo pulih penyakit ke kakak roh nyan itren bak jaro lenyan itren sampai tingkat cerita kabeh Nabi Adam ka hidrog bak watanyan gepegah bak malaikat Jibril. Hai malaikat Jibril, cok nur Nabi Muhammad paso bak wajah Adam. Ha ni kalian Nabi Muhammad 50 gujuk hidro geganteng, Nabi Yusuf cuma 25. Tanya 25 tahun bagi-bagi tu. Tidak pegah ganteng dah. 25 tahun bagi jibik apa? Kakak dikala bak watanyan lain Nabi Adam ka bergerak ka lagi tanya. Tidro ke Nabi Adam hanangan lah. Makanya tanya yang galong-galong nangan uronyo, hanapa tak berhabat apa? Nyo ada adulun yang galong nangan uronyo tu, hanapa tak berharap dengan gitu. Yang naik rumah tarik rukuk le fam tarik. Kakak dikala bak watenyan Nabi Adam gekalan konokan gekalan kedehkan rupanya nasi bak kaya di atas bak kayanya na dua boh tikim tengah ya tengah pegah abang nyan gunung nyan milik lon nyan tengah pegah bak watenyan gekul le Allah bak Nabi Adam na Hawa Adam ikah lagi awaknya gesuut le Nabi Adam cukup Hawa lun ya Allah, maka gue pegat Siti Hawa. Mesti seandainya gue ke Allah Adam nah Hawa lekah Adam lagi awaknya cukup menghut lun ya Allah, maka gue pegat Siti menghut. Maka han gejawab le Nabi Adam bak watenyan Siti menghut, roh gejawab Hawa, maka gue pegat Siti Hawa. Ka bak watenyan iblis ka awai geti udonya oleh Allah Ta'ala. Pakan karena iblisnya sombong. Bawa tanya gekun, hai iblis, usjud li Adam. Wahai malaikat, usjud li Adam. Iblisnya hai tem sujud. Bawa teka hai tem sujud li iblis. Irudah ibabah. Waktu dada Adam, pi irudah. Pam kena. Sujud ye. Ikut li iblis. Ka bawa tanya Allah gepegah bak malaikat Jibril. Hai malaikat Jibril, nyan ibabah yang kai rudah le iblis bak dada Adam. Peluk ti ubumong. Maka gu peluk tu rap gu peluk, maka uragam kini kalian peluk dada. Area badan lagi habis hanadi abu tengok peluk yo, hanadi. Nah yang pijuk-pijuk kau berat tu. Ka. Maka bak watai gu peluk nyan rap getik kena udunya, maka gu pegat dua boh binatang. Putra, yang pertama gu pegat ase, yang kedua gu pegat bui. Maka dasar ase ngan bunyo ba ibabah iblis. Makanya hai mak yang mutua. Mese lako tanyo tungku ronyo hanai temayang nyan persih lagi tak ngembui. Lagi tak ngembui. Soal ji hanai temayang nyan hak Allah Ta'ala. Pokoknya nyo urang lako ronyo yang hanai semayang berarti lakonya lako bui hinatat nyo lagi awaknya. Maka azab Allah tengah soal hanai semayang soal Allah Ta'ala. Pokoknya drone ngan lako lagi lako bui. Ni semayang lako. Ka dikala bak watenyan kalih go pegat bui. Maka tini kalian bui ngan ase beda-beda su. Cini kalian tua saya mesti ikut rumah rona saya dan jauh tak kengon ke dia tok mesti betul tu nói nyan than thu black kena na saya tu mano nyar ko manung kena na saya mano nyar ko on kena pokoknya model-model kaku dikala bak watenyan kagu pegat nyan
ase ngan bui lehjan iblisnyo ipurupadoi kurung Tuha. Bakwate kai purupadoi kurung Tuha karena iblisnyo kageti udonya kakeh bakwatenya merempeklah dengan sabuh burak. Truk tu burak, rap burak nak kejap ni. Putrana. Katen tulung-lung siat tak cok kunci syurga sai deh. Ha. Pa kunci syurga bak malaikat yang kengkon nikah. Maka burak tu haitim. Melewat tu ulu. Rap ulu, wate truk lewat ulu, ikut le ulu. Ikut le Nabi ada, le iblisnya. Hai ulu, nak kejap le. Katen tulung-lung siat. Putin. Tapi kah nyo katem tulung-lung kubi ilmu kekal heboh. Putra ilmu nya iblis yang keun. Putra yang pertama kah han de, yang kedua kah han mati, yang kele kah han tuha. Nyan ikut le iblis. Ojud nyo han mati bere. Kaku tu kiban cara ha habah. Mu ha ta abah, rap ya habah. Bak wate kaya habah, rap ime kedih uyuk bak kaya syurga. Bak wate tu pedih uyuk bak kaya syurga. Kai putubit, bak wate ka putubit. Ikut leulu. Teh janji. Pu janji. Dia pegah, guna pegah mati-mati, han de, han anjinyo. Pu bangai ka mati-mati, maka ulu tinggi gi. Maka ulu sunat pok. Makanya nak ulu bak merempak ulu bentung, nyan ulu nyan sunat pok. Maka dikala bak watenya hemat singkat cerita dia pegah kana truk 12. Leh nyan le iblis nyan berbedah tu Siti Hawa ngan bidadari iblis nyan kaidu ikli kah jak tu Siti Hawa ngan bidadari katanya, wahai pak tua, kenapa engkau nangis? Kenapa aku enggak nangis wahai Hawa? Long cuba sayang ke Hawa, long kok berat sayang ke kah uronyo Allah Taala na sayang ke kah nak kadejut boh kaya yang dalam surga mandung guyu pajo, tapi cuma saboh boh kekalnya kenyo hang bi pajo oleh Allah. Pakan hang bi pajo dikarenakan Allah hana sayang keka kapatih lung Hawa kapot kedih boh nyan kapot megetari le Siti Hawa nyoti getari ju boh nyan dua boh rap bang getari ban getari mudarah bak kaya nyan maka gekel le Allah Hawa ka kepadarah bak kaya lu nah ka kepadarah bak kaya lu nah pre Hawa cuco gata singo lam sebelum 3 truk he. Yang ni kalian tanya urina. Lam sebelum 3 tanya truk he tu. Pakan wap getari boh kuldi le Siti Hawa. Mana roh tarik le uragam le ada. Akamah tanya urina he tu. Uragam he tu. Akanya asai uro minggu tak uragam gak luar pempu. Ya, asai tajak ba watejak hong tajak ba kanuri ikoi lako le de bola konto nyo tak le. Dia santai macam ka tenang tak ka bak watenyan maka tanyo haima dikala getanyo lagi long pegah buno Nabi Adamnyo Siti Hawanyo gepegat dari tulung rusuk yang na belahwi umiyuk bacut maka lagi tanyo apabila merempok ngelako tu mutu contoh tak mano tajak bakmon nyan nupuwi ju belah lako menasik lagi tanyo wate tae nyan bek punggung tajuk atu lako tu urinang uronyo wate tungku uragam punggung atu idom promo idom sama punggung nyan hanjut dosa pelere makai mulai uronyo drone bek le juk punggungan ha meno punggungnya pam le beli gentut de bahro ni dia balik le tiga maka kiban begot ditanya bersejajar tak juga nyamban tak jo promo belano gaga itik jaro promo no euro le tiga nya poh le tengok tu kan ha tadi tatik le tiga poh le tengok tu nyambal lagi maka singkat cerita lu pegah maka le Siti Hawanyo karena melanggar dan Adamnyo melanggar bagi pajuh boh kuldinyo maka Adamnyo getik kedih hunanggro hunanggro Hindia maka Siti Hawanyo getik kedih ujid dah ya kedih mak yang mutuah abi yang berbahagia maka singkat cerita tak pegah nyo ujun pih kaituh lom malamnyo dari buno uro romak kaluh nak hauri maulud maka gepegah dalam sebuah hadis urang yang tem pesapat urang buno nayak komentar ataupun abi buno kali gepegah pengumuman bina masyarakat kampungnya malamnya nejak penuh untuk tak perayu uro lahir Nabi
Malamnya kali ku pegat rapat lenyan urang tagun makanan drone bunda-bunda kalih ni ablo manok buno baik manok potong manok gampung kalih ne tagun ne me kono lenyan nebi makanan maka truk kono yang paju anak yatim maka alhamdulillah pemulialah anak yatim pakan karena anak yatimnya anak yang disayang oleh Rasulullah maka beilean getanyo sayang ke anak yatim Rasulullah sendiri sayang maka bersayang getanyo kanya bek tapuru imata anak yatim kali dipajuk tajuk santunan anak yatim tajuk bru tajuk baje-baje tajuk peng-peng untuk diblo makanan kahai tapu sikulaji kahai tajuk bak beji maka nana kemampuan tajuk getanyo maka lehjan getanyo leh tamai makanan kono maka drone anak muda ne sediakan laginyo na pasang lampu buno ne bot segala macam buno segala macam nyan lenyan baca Al-Quran buno berselawat kepada Nabi sang-sang Nabi Muhammad roh para malaikat na uronyo roh Nabi Muhammad na gesaksi maka wate baca tala'al asyraqal badru alaina nah ada baca ya Nabi salam alaika nyan para malaikat karena di samping tanyo kalau seandainya tak kedih ulangin tacok sini labang tati kena udonya maka kenang pa malaikat nyamban to malaikat malamnya gesaksikan maka tanyo mandum urang yang dengar urang dakwahnya sehingga gepesapat getanyo ngon urang salihin dan tanyo gepesapat ngon urang sadikin pa tempat urangnya wayakunu fi jannatin naim dalam surganya jannatin naim bersama orang salihin dan bersama orang sadikin amin ya rabbal alamin jem kapah itunya bakpoh 12 maka hanarugo mak yang mutua malamnya sama-sama lagi tanyo tamlake ba Allah gampung tanyo leh tam selawut buno tamlake gampung tanyo begepujiuh wab tam selawut gepujiuh li Allah daripada kefakiran wab tam selawut buno gepujiuh daripada kebanjiran yang kelih gepujiuh wab tam selawut buno gepujiuh li Allah Taala daripada keperampokan mak yang metuah abi yang berbahagia nyo long lake maah berayok dat kadangkala dalam penyampaian lun agakna keliru bacut-bacut nyo long lake maah karena tanyo na gure masing-masing sehingga netanyang bak gure ne masing-masing ne tepat dom kembali yang god necok yang hana god ne kubah jukudi mak yang metuah long lake maah berayok dat bak malamnyo long hanabih long pun hut selera drone karena bak malamnyo lagi tanyo beda-beda selera kadang-kala mak ladum galak lucu tapi bak tungku hana lucu malamnyo drone mak kadang-kala nak dengar lagu tapi bak tungku hana lagu nyo long lake maah berayok dat bukan pemaah alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.